Sad zamislite te cioniste, te multimilijardere od kojih je recimo jedan od najvećih kraljeva porno industrije, koliko skrupula u ti ljudi imaju u sebi, kakav religiozni rad u tom smislu o dolasku Mesije, nećemo da pričamo na što je izgledala sama inauguracija gospodina Trumpa. Vidjeli ste, to je inicijacija i pomazanje da će on biti taj budući ko će sačekati Mojsiju, ali od te priče nema ništa. To je projekat, rekli smo, iz 2001. godine, posle 11. septembra 2-3 meseca. Prema tome, razmislite sami da li je to shodno uceni ili shodno nekom religijskom uverenju ili je samo sprovođenje spoljne politike koja je donešena 2001. godine.